Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure. Turi mu gatondo k'igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko General Makenga yarahiriye guhondagura FARDC ndetse no guhorera urupfu rwa Koloneli Wiringoma. Ibingibi General Makenga yabitangaje ku munsi w'ejo. Ni ibikorwa bikomeye cyane byo kwinjiza abasirikare b'abakomando byabereye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, aho General Makenga yasabye abakomando biwe gukubita FARDC ndetse na Kisekedi maze bakabona isomo rikomeye cyane rya gisirikare. Ibingibi rero turabigarukaho muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza muri Kivu y'Epfo. Ibyago bikomeje kwiyongera mu gisirikare cya Kongo. Intare za Sarambwe zatangiye guhorera Koloneli Wiringoma. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, intare za Sarambwe zarashe Koloneli wa FARDC wari urongoye urugamba mu gace ka Mikenke. Ba Sineyiperi ba Mudahusha ba M23 barashe Koloneli wa FARDC. Ni Koloneli uzwi ku izina rya 00. Koloneli 00 wa FARDC yararashwe yitaba Imana. Operasiyo ikomeye cyane yo kurasa Koloneli 00 nayo turayigarukaho muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza irya nino ku rubuga rw'intambara. Ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Walikale. Intare za Sarambwe zirimo gusatira Walikale centre. Ni nako kandi imirwano ikomeye irimo kubera mu bice bya teritwari ya Masisi. FARDC n'abazarendo bongeye kukameza. Baravuga yuko bagomba kwisubiza ibice byose intare za Sarambwe zimaze iminsi zirimo kwigarurira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 4 imirwano irimo kubica bigacika mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Iby'iyi mirwano nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ubutegetsi bwa Kisekedi bukomeje gukorana n'interahamwe za FDLR bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubu noneho ikigezweho nuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gukusanya abiyita abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bafatanye na FDLR maze ngo bazatere igihugu cy'u Rwanda. Ibi nabyo turabigaruka ko ndetse turaza no kugaruka ku nama zikomeye zikomeje kubera mu Burundi n'i Kinshasa. Ibi byose ndabibafitiye muri aya makuru. Aya makuru yose ndetse n'ayandi menshi cyane tuza kugaruka ko niyo ngiye kubagezaho idonido muri kano gatondo. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa rero kaze muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda amakuru n'ibiganiro tubashikiriza, ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika. Nkuko nabibabwiye, intare za Sarambwe ku munsi w'ejo zarashe Koloneli wa FARDC wari uyoboye imirwano mu gace ka Mikenke muri Minembwe. Ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri Kivu y'Epfo. Ni muri teritwari ya Fizi. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bafatikanije n'abamayimayi. Amakuru aremeza yuko ibitero byabo birimo kwibasira abasivile. Ni nako byagenze ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 3. Igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero bikomeye
ni ibitero byibasiye abasivile mu gace ka Mikenke. Ibi bitero kandi byagaragayemo indege z'intambara za drone kamikaze zirimo gutwika imihana y'Abanyamulenge. Intare za Sarambwe rero zararakaye. Intare za Sarambwe nazo ku munsi w'ejo muri operasiyo Karahabutaka zarashe Koloneli 00 w'igisirikare cya Kongo, niwe wari urongoye imirwano muri kariya gace. Mudahusha wa M23 yamukubise isasu mu mutwe maze aramwivugana. Intare za Sarambwe zivuga yuko zizakomeza gutanga isomo kuri FARDC ndetse no guhorera Koloneli Wiringoma. Uyu mukoloneli 00 w'igisirikare cya Kongo yari amaze iminsi arimo kubica bigacika mu Minembwe. Niwe wagiye uyobora ibitero by'ubwicanyi byibasiye Abanyamulenge. Koloneli 00 niwe wagiye utegeka ko imihana y'Abanyamulenge bayitwika. Ni nawe kandi wagiye utegeka inyeshyamba z'abamayimayi ndetse n'ababiroze bishambuke ndetse n'abandi bamayimayi bakorera mu Minembwe ko bagomba gufata abagore ku ngufu ndetse no gukubagura abigeme. Intare za Sarambwe rero zamaze kumwera imina. Koloneli 00 ntakiri ku isi. Intare za Sarambwe zamwivuganye. Ni operasiyo ikomeye cyane aho bamudahusha ba M23 bamuviziye neza mu gace ka Mikenke maze bakamukubita amasasu mu mutwe. Amasoko yanjye muri kariya gace aravuga yuko umurambo wa Koloneli 00 wagaragaye muri Mikenke ndetse ko intare za Sarambwe zatanze ubutumwa bukomeye. Ibingibi rero birerekana ko ngo intare za Sarambwe zarakaye ndetse abasirikare ba Kongo n'Abarundi babonye ko ibintu bikomeye cyane nyuma y'urupfu rwa Koloneli 00. Hari amakuru avuga yuko Abarundi na FARDC bahise bavanamo akabo karenge mu gace ka Mikenke. Intare za Sarambwe nizo zirimo kugenzura agace ka Mikenke nyuma y'aho zivuganye Koloneli 00 wa FARDC. Tukivuga ku makuru y'imirwano ikomeye cyane, mu nyemerere twerekeze mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Ikigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 3 ndetse no ku igenekerezo rya 2 ryabanje habereye ibikorwa bikomeye cyane byo kwinjiza abakomando barenga 1,500 mu mutwe w'abarwanyi ba M23. Ni igikorwa cyarongowe na General Major Sultani Makenga. Ku nshuro ya mbere nyuma y'ibitero bikomeye cyane byabereye mu Rubaya, ibitero byahitanye Koloneli Wiringoma, General Sultani Makenga yagaragaye mu ruhame. General Makenga yagaragaye arimo kwinjiza abakomando biwe mu nyeshyamba za M23. Amakuru arerekana yuko bano bakomando baronse imyimenyerezo ikomeye cyane mu myitozo Karahabutaka yabereye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Muri iki gikorwa cya gisirikare cyo kwinjiza abakomando bashyashya, General Makenga yaragaragaye, yafashe ijambo maze abwira abari binjiye mu gikomando ko bagiye kurwana urugamba rukomeye. Yasabye bano barwanyi kurwana na discipline ndetse yabasabye gushyiramo imbaraga maze bagahondagura FARDC n'abazarendo. General Makenga yavuze yuko byanga bikunda bagomba gutanga isomo rikomeye cyane ku butegetsi bwa Kisekedi ndetse n'igisirikare cya Kongo kirimo kwica abasivile. Byari ku nshuro ya mbere General Makenga agaragaye. Byavugwaga yuko General Makenga yaba yarakomeretse, gusa byagaragaye ko atari ukuri. General Makenga ni muzima nk'uko murimo kumubona muri iyi video. General Makenga yiyemeje guhondagura FARDC. Mu butumwa bukomeye cyane yatanze,
yavuze yuko M23 igomba kurwana kandi igatsinda urugamba. Byanga bikunda ngo bagomba gutsinda uru rugamba barimo kurwana. Yateguje intambara ikomeye, yateguje Tshisekedi na FARDC ko bagiye kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Muri iyi minsi abarwanyi ba M23 barimo kwinjiza izindi nyeshyamba nyinshi kandi z'abakomando. M23 imaze iminsi irimo kwinjiza abarwanyi bashyashya. Ibingibi rero biraca amarenga ko intambara ikiri nshyashya, ndetse birerekana ko M23 irimo kwitegura intambara ikomeye. Ubutumwa bwose bw'abarwanyi ba M23 baravuga yuko biteguye kurwana urugamba rukomeye, ndetse hirya no hino ku rubuga rw'intambara imirwano yo irimo kubica bigacika. Reka tudatinze duhite twerekeza no ku rubuga rw'intambara. Reka mbajyane muri teritwari ya Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo ya Walikale Centre. Ni mu ntera y'ibirometero 10 gusa werekeza muri Walikale Centre. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 3, amakuru yizewe namaze kuronka aremeza ko intare za Sarambwe zahondaguye FARDC. Abasirikare ba Kongo barirukanse. Abasirikare ba Kongo ndetse n'interahamwe za FDLR ziri muri teritwari ya Walikale babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Intare za Sarambwe zabishemo benshi. Amakuru mfite aremeza neza ko intare za Sarambwe ziri mu ntera y'ibirometero 10 gusa zerekeza muri Walikale Centre. Muri Walikale rero ibintu birakomeye kuko umunota ku wundi mwakumva inkuru zikomeye zemeza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri Walikale Centre. Reka tuve muri Walikale twerekeze muri Masisi. Muri Masisi naho muri kano gatondo imirwano irimo kubica bigacika. Ibice bikomeye cyane muri Masisi birimo kuberamo imirwano ikomeye. Kuva mu rukerera rw'irigenekerezo rya 4, amasasu menshi cyane arimo kumvikana mu gace ka Katobotobo. Ayandi masasu kandi arimo kumvikana mu micungararo y'ibice bya Ngungu. Igisirikare cya Kongo cyanakoresheje za drone kamikaze. Amakuru dufite aremeza ko FARDC n'abazarendo barimo kurwana intambara ikomeye kandi bemereye Abanyamerika ko bagomba gucakira ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Igisirikare cya Kongo kirimo gukora ibishoboka byose ngo kirebe ko cyacakira biriya birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Gusa imirwano iracyakomeye cyane. Intare za Sarambwe zirimo kwihagararaho. Muri kano gatondo imirwano ikomeye irimo kubera muri Masisi yatumye abaturage benshi cyane batizabo. Hari imirongo miremire y'abasivile irimo kugaragara aho barimo guhunga urubuga rw'intambara mu bice bya Masisi. Amabombe menshi cyane arimo kumvikana muri biriya bice. Muri Kivu y'Epfo naho ibintu ntago byoroshye. Mu bice bya Minembwe muri teritwari ya Fizi, indege z'intambara za Kongo zibyutse zimisha urufaya rw'amabombe. Abarwanyi batwirwaneho ndetse na M23 nabo barimo guhangana n'ibitero by'abarundi na FARDC. Imirwano irimo kubica bigacika. Mu kibaya cya Rusizi mu gace ka Sange, abarwanyi ba M23 barimo kwiyongera cyane. Ndetse amakuru dufite aremeza ko intare za Sarambwe zigiye gutangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza umujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, intare za Sarambwe zigiye gutangiza ibitero bikomeye. Ni ibitero bigamije kwisubiza umujyi wa Uvira. Amakuru yose arimo kuva muri kariya gace aravuga yuko intare za Sarambwe ziryamiye amajanja.
igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kivu y'Epfo baravuga yuko M23 ngo irimo gutegura ibikorwa bikomeye bigamije kwisubiza igisagara cya Uvira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika irya nino mu burasirazuba bwa Kongo, ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo rwose bwamaze kunywana n'inyeshyamba za FDLR. Amasezerano ya Washington yasabaga ubutegetsi bwa Kongo gusenya FDLR, ariko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwarinangiye. Amakuru yizewe twamaze kuronka arerekana ko muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo burimo gukorana n'abanyapolitike barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo guhuza bano banyapolitike kugira ngo bakorane n'inyeshyamba za FDLR maze ngo bazahungabanye umutekano w'u Rwanda. Jean-Luc Habyarimana ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana wigeze kurongora igihugu cy'u Rwanda. Uyu Jean-Luc Habyarimana arimo gukorana na Tshisekedi ndetse arimo no gukorana na FDLR. Amakuru kandi yerekana ko General Kayumba Nyamwasa wahungiye muri Afurika y'Epfo nawe arimo gukorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi kandi ko bafite ibirindiro muri Kongo no mu Burundi. Amakuru yandi akerekana ko Padiri Thomas Nahimana wiyita perezida ukorera mu buhungiro nawe arimo gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'inyeshyamba za FDLR bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri iyi minsi y'ukwezi kwa gatatu, amakuru arerekana ko ubutegetsi bwa Kongo burimo kwitegura kwakira abanyapolitike benshi bavuga ko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri gushize ubutegetsi bwa Kongo bwakiriye Jean-Luc Habyarimana. Amakuru kandi yerekana ko Perezida Tshisekedi ndetse na General Ndayishimiye barimo gukora ibishoboka byose ngo bafashe FDLR ndetse ngo imigambi yabo ni ukuzatera igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe amasezerano ya Washington ateganya ko Kongo igomba gusenya FDLR, ahubwo Tshisekedi wewe arimo gutanga intwaro muri FDLR ndetse no kuyishakira abanyapolitike bo gufatanya nayo kugira ngo bazahungabanye umutekano w'u Rwanda. Dore nk'ubu ngubu abategetsi bakomeye bo mu Burundi ndetse na Kongo bamaze iminsi bavugana n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru kandi yerekana neza ko igihugu cy'Ububiligi nacyo kirimo gufasha zino nyeshyamba za FDLR. Hari amakuru yerekana ko abategetsi bo mu Bubiligi bavuganye na bamwe bo muri FDLR bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi.